Pemirsa, CEO Tesla Motor Elon Musk ngangge busana batik saking Sulawesi Tengah ritat kala dados narawakia antuk ambara layar ring KTT Business 20 tanggal 14 November warsa kali likur. KTT B20 pindah ke forum dialog resmi G20 ngangenin komunitas bisnis global. Ketua Dewan Pertimbangan Kemerdagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri sane wawancarain Mas Ngudarang ke meja batik mawarni gadang tua Inucap kapiolehang saking Indonesia. Elon Musk ngaturang para masuk semotur merasa senang ngangge batik Inucap. Anindya nguningayang majeng Mas yening batik sane kangen Inucap mawit saking desa ring Sulawesi Tengah sane medue akeh cadangan nikel tur ngaptiang sidedados taman industri rendah karbon melarapan ngawi guniang energi bersih. Cenderungnya Elon Musk kaicen kerencana yang ngerauhin langsung acara edan KTT G20 rumasuk KTT B20 nanging sangkaning madue akeh acara ring negara dane pengerauh Mas kewag deang rauh ke Indonesia raris nyarengen antuk ambarolaya dan esane madue bisnis kendaraan listrik Tesla, bisnis transportasi luar angkasa SpaceX tur galah langkuran wow numbas silih tunggil platform media sosial Twitter kekan tenang kedaut antuk investasi ring Indonesia. Perindekan punika kebawasang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan sane manggihin Mas ring pabrik Tesla Austin Texas AS ring bulan April sane lintang. Saking paruman punika Luhut maosang yening Indonesia sampun medue non-disclosure agreement NDA sareng Tesla indek penglimbakan rencana investasi. Nanging kantos mangkin rencana punika durung sida memargi becek. Yadiasun Luhut nahenin nyobiahang pikayun Tesla antuk investasi ring Indonesia sane pindah ke negara sane ngasilang nikel pineh ageng ring jagate. Nikel kauningin kedadosang bahan baku utama baterai kendaraan listrik bisnis duen Mas. Bali Pos Nguningayang.